Amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hano kuri kamera turi kumwe n'umugabo witwa Jacques uvuga yuko byagoranye, buno buzima bukomeje kuba danje. Uyu mugabo muri kumureba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, ubu ngubu batuye hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari. Ese mwari muzi yuko Jari mu karere ka Gasabo hatuye abantu benshi bagifite ibibazo, bamwe bagifite intimba, abandi bagifite amarira, abandi bagifite agahinda. Ese mwari muzi ko hano hatuye abantu benshi batameze neza? Turi kumwe n'umugabo Jacques, yagerageje kutubwira amateka ye, ubuzima bwe yabayemo, atubwira life abayemo, ariko ibi ngibi byatumye tumubaza ibibazo byinshi bitandukanye. Video nyinshi mwagiye mureba zitandukanye, avuga agahinda ke, buryo yatandukanye n'umugore we yamuca inyuma, buryo kisanze mu mujyi wa Kigali, byose yabituganirije pe. Jacques, uhawe ikaze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Njyewe nk'umugabo bita Jacques nyine ubu ngubu njyewe nayerekana mbabwira kuko umugore wanjye namukunze uko ari. Jacques, buretse gatonya, buretse kujya ku by'umugore, ahantu ahantu turi cyangwa ahantu duhagaze saha izi ngizi hagaragaye umurambo w'umuntu wapfuye, kandi nawe wari uhari. Uyu mugabo yishwe n'iki? Byagenze gute kugira ngo apfe? Nose uwo mugabo namubonye. Jacques, ko tugusanze hano habereye icyaha. Ni abari ni mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu kagari ka Gasare, nda mu karere ka Nyamagabe. Hano turi mu karere ka Nyamagabe rero, turi mu ntara y'Amajyepfo. Jacques, buretse gatonya, ushaka guhisha ibimenyetso? Ntabwo nabije kuko Jacques, umuntu yapfuye byagenze bite? Muri abaturanyi, ari ibyo ngibyo ubugenzacyaha RIB nibukora iperereza niburi bugusige, ariko izi saha tuvugana sibyo? Jacques, ufite kwisobanura hano kuri kamera, uko izi saha uramutse unahagaritse ikiganiro ushobora gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Buretse gatoye, nuva kuri kamera urishinze icyaha, urishinze icyaha nuva kuri kamera. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Murangire Thierry, avuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB yashyizweho kugira ngo rijye rikubira ibyaha n'ibi bitaraba. Ariko bishaka kuba yuko bayita Nobilis, iyi kampani ko nyamamarije itaranyishyura Nobilis. inzoga nagikunda ibyaha. Ese izo nzoga munywa ntago zatuma mushobora gukora ibyaha, mukica nk'abantu, mugakora ubugizi bwa nabi, mugashimuta abantu, mukabategera mu nzira, abakobwa mukabafata ku ngufu? Iyo twaganiriye ku makuru nayo ngayo. Ariko zije buretse nkubaze gatonya, iyo wahaze inzoga nawe ushaka kugenda ugafata umukobwa mu nzira? Ntabwo nahaze. Urashonje? Inzara. Jacques, banza ukemure kino kibazo. Uyu mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka, buretse gatonya, nyamara kandi wowe sinzi ibintu urimo, ndashanga usobanure. Ese uyu mwana w'umukobwa nawe wamubonye yapfuye cyangwe umuza? Ese umukobwa ndamuzi? Ntabwo umuzi? Ese ngo aya makuru y'umugore wanjye ubuzima bwanjye kuki mukundana mu bindi bintu natazi? Jacques, buretse gatonya, uyu muntu wapfuye afite imyaka. Ntabwo umuzi? Reka. Okay, kuki muturanye? Nyine wese kandi muturanye? Reka. Muraturanye? Wapi? Kandi Jacques baragufunga. Muzi? Wasobanuye neza ntabwo ibintu biri buce kuri televiziyo. Bice unane bi. None se reka mubaze. Buretse gatonya, nuva kuri kamera birakureba. Jess nitandukanyije nawe. Waye byanjye. Buretse gatonya, waye makuru yanjye y'ubugore wanjye. Nuva kuri kamera birakureba. Je nako bindeba. We gerageza utanga Jacques, ndagusabye. Buretse ntabwo ushaka kumita ikinyura. Ndagusabye basi. Ntabwo ushaka kumita ikinyura. Ndagusabye basi. Umva Jacques. Umva Jacques. Buretse gatonya, ndagusabye. Buretse gatonya. Jacques. Buretse gatonya, ndagusaba ikintu kimwe. Iki ushaka gusaba? Gerageza utanga amakuru nyaboneka. Ari mucamaye? Nari. Ndaguhurje basi. Ari nose amafaranga nyemereye 15 yamanje kwishyura inzu. 15 byo kwishyura inzu. Ndabiguha basi, tanga amakuru. Makuruza. Ayaye makuru. Amakuru nyine umuntu wapfiriye hano. Uwo muntu ndamuzi. Jacques uramuzi? Ndahaho. Utahabase? Imaye gute? Ndahazi. Urahazi nyine? Ntabwo hazi wowe. Uvuze? Ariko wandi bakwita nde? Amazina yawe yombi.
binyereka neza bahita bakwita kuna amazina y'amazina yawe yajyanye umwana niko kugaragaza kuri kamera nagerageje kubifata bitari kuri kamera ndi kuri bodinga gusa umwana w'icyana gerageza uvuge ntuzongere vuga mani kuzana ahangaha ibyo ni ibikoze Jacques gerageza abana nawe ushaka gutanga amakuru ese ko utavuga mvuga iki vuga nyine icyo ndiko gusaba ni amakuru ibyo mvuga Jacques rero amakuru nyine yaye makuru y'umuntu wapfiriye hano angana hazi urahazi nyine ushaka gusanga rero wamwishe kandi nta kibazo yatanga nawe ushaka gusanga rero wamwishe nta kibazo ariko uzi ko leta iba iri gukurikirana ibintu byose yatanga nawe ntiyatange okay uyu mugabo bamwita Jacques aherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda uyu mugabo Jacques yanze gutanga amakuru afatika bitewe nuko yaraturanye na nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko wishwe ndetse akajugunywa hano munsi y'umuhanda ruriya rutoki muri kubona kuri kamera zanyu za Kidasamara TV Rwanda niho umuntu bamwiciye bakamujugunya hano mu rutoki nkuko mubibona hano hirya hari ingo na hano hirya hari ingo ariko uyu mugabo Jacques ne twabashije kubona hafi tugerageza kumubaza uko byagenze ariko mwumvise yuko yatwimye amakuru yarimo yinywera agacupa nta kibazo afite kandi baraturanye na nyakwigendera ariko ibi ngibi byatumye ubugenzacyaha RIB butangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera wari ukiri mutonya cyane ndetse akava mu buzima nitugerageza kumenya andi makuru turaza kubasobanurira ku muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda ariko nongera kugusaba nimba ubwo bwa mbere ugize kuno muyoboro ibuka gukora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe kandi ikindi ndabakunda cyane nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire uzababere w'amahirwe ndetse n'uwimigisha reka mbanze babwire ikintu kimwe ndi kujya mu karere ka Nyagatare hazwi nka Karangazi nahasanze ibyarijije abanyarwanda benshi cyane bityo bituma ngerageza kubabwira bino ibiri kubera mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi ndaje mbibabwire reka tuwe